But uyazi khona into abantu abanganakile ukuthi kunama comments nje asho ukuthi ukukhona inyanga bathi uDr Khehleleza abantu abaningi bathi unokuzenza wena. Uyaqala ukuzwa lento? No, into engayisho ukuthi mina kuyena uDr Khehleleza ngifana nobaba. Baba kaKhehleleza wena. Ngubaba wakhe. Okay. Kanjani naye futhi angakuvuma lokho ngoba ngenhlanhla uhlakaniphile. Ngoba phela bengabe ngubaba kuyena shothi ufuna hlakaniphe ngoba ngihlakaniphile. Kodwa ke mase ngixabana nemikhuba khona ingane uyizala kodwa bisiba nemikhuba yokuhlukumeza abantu bese uyayikhuza lapha ngubaba kuyena ngoba yindaba. Mina ngiqale umsebenzi wokusiza abantu. Ngo 2010 ngibhizi go workshop ko Maritzburg all over the show, you understand. So befika bona bafike bami bezobuka uKhehleleza wayesibukeli sakho. Phela uKhehleleza ngathi olokhuzana ubebhizi khona eThekwini ubefika ko workshop afike ame ensimbini abuka nomzimba Khalimani okuyi bodyguard ke lelo kelami okuyi bodyguard bonke nomzimba Khalimani ngoba nayo babuya kwena Khalimani mina nje ngiqala nje ukuthi kuthiwe ngisiza abantu ngangibasiza ngigadwa umzimba Khalimani ngoba uKhehleleza wayegada umzimba Khalimani. Ake anginabo kulomfakazi.